myaka 10 iri imbere abantu bafite umutungo ubarirwa muri miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, baziyongera ku kigero cya 42% muri Afurika. Mu Rwanda ho baziyongera ku kigero cya 60%. Hagati y'umwaka wa 2012 na 2022 umubare w'abantu batunze miliyoni y'amadolari mu Rwanda wiyongereyeho ku kigero cya 72%, aho ubu bibarwa ko bageze ku gihumbi. Abatunze nibura miliyoni 100 z'amadolari mu Rwanda ni abantu babiri bonyine, nta n'umwe utunze miliyari y'amadolari mu Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika aho mu minsi iri imbere gutunga miliyoni y'amadolari bizaba ari ibintu bisanzwe cyane. Nicyo kimwe no mu birwa bya Maurice no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo yakozwe n'ikigo gikora isesengura mu bijyanye n'ishoramari cya Henry and Partners igaragaza ko kuva muri 2012 u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibirwa bya Maurice, wongeyeho Uganda na Seychelles, byagize umubare munini w'abantu batunze miliyoni y'amadolari. Ntabwo raporo ivuga abo bantu abari bo. Ni mu gihe Namibia, Zambia, Seychelles na Maroc byitezwe ko bizagira benshi mu myaka 10 iri imbere. Ibi bihugu bizatuma umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Afurika ugera ku bantu 195 mu mwaka w'ibihumbi 2032. Ibirwa bya Maurice byazamuye umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari ku kigero cya 69%. Ubu habarurwa 4,900, mu gihe Seychelles yo bazamutse ku kigero cya 54%, ubu bagera kuri 400. Muri Uganda bazamutse ku kigero cya 45%, bagera ku 1,500, mu gihe Repubulika na Demokarasi ya Kongo izamuka ryabaye 35%, bagera kuri 600. Mu bihugu bya Afurika bifite abantu benshi batunze miliyoni y'amadolari harimo Afurika y'Epfo, Misiri na Nigeria. Nka Afurika y'Epfo abifite ni 37,800 baba mu mijyi irimo Johannesburg, Cape Town na Durban. Nigeria nicyo gihugu kibamo umuntu ukize cyane muri Afurika. Uyu ni umugabo witwa Aliko Dangote ubarirwa umutungo wa miliyari 13.5 z'amadolari ya Amerika. Gusa mu minsi ishize umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Nigeria wagabanutseho 30%. Nicyo gihugu cyagize igabanuka riri hejuru kurusha ibindi. None se mu Rwanda ko twavuze ko hari abakire bagera ku gihumbi batunze agera kuri miliyoni y'amadolari, ubundi abakire bo mu Rwanda babarizwa mu biki? Muri 2022 mu Rwanda hari abantu 30 batunze nibura miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga miliyari zaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda kuzamura. U Rwanda rwarurwa 17 muri Afurika mu kugira abakire benshi batunze guhera kuri miliyoni 1 y'amadolari, ni ukuvuga miliyari irenga 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Umutungo bwite w'abantu baba mu Rwanda ni ukuvuga ubaza imitungo itimukanwa, imigabane n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi yabarirwaga muri miliyari 11 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga ntarimo igikorwa icyo ari cyo cyose gifitanye isano na leta. Nubwo bimeze bityo ariko biragoye kumenya ngo ni bande, kuko imibereho y'Abanyarwanda ijyanye n'umuco wabo ituma abantu batigaragaza nk'abatunzi bya mirenge, ku buryo niba ufite agatubutse udashobora kumenya uko abayeho. Si mu Rwanda gusa n'ahandi hirya no hino ku isi. Nta gihugu na kimwe mu Burayi gifite umubare munini w'abatunze miliyari mu madolari nk'Ubudage. Gusa nubwo bimeze bityo abazwi n'abavugwa ni bakeya. Ni gake bavugwa mu itangazamakuru, biberaho mu buzima bwabo bwite bucece ku buryo utamenya ibyabo. Abenshi mu batunze agatubutse mu Rwanda bivugwa ko bakora ubushabitsi mu bijyanye n'ubwubatsi kuko ari urwego rutera imbere amanywa n'ijoro. Abandi bafite inganda cyane cyane zikora ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, hakabamo kandi n'abaranguza ibicuruzwa bakuye hanze y'igihugu, mu gihe hari n'abashoye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Amafaranga menshi igihugu cyinjiza ava mu cyayi n'ikawa, ariko abashoye muri uru rwego ntago ari benshi. Umwe mu bashoramari ubarizwa muri iyi ngeri ni Gatera Egide washinze Rwanda Mountain Tea, unafite Prime Insurance nk'umunyamigabane mukuru. Nawe nyiri sosiyete zicuruza ibikomoka kuri lisansi n'ubwikorezi bw'imizigo SP na Petrocom.
Hari n'abandi bafite ibikorwa bizwi nka Albert Nsengiyumva nyiri Albert Supply washoye imari mu bwubatsi ndetse ufite inyubako mu bice bitandukanye bya Kigali n'irindi shoramari mu bucuruzi bw'ibijyanye n'imyenda. Mu bandi bivugwa ko bafite ibikorwa byinjiza agatubutse mu Rwanda hari nk'umunyemari Ruterana Edouard ufite imiturirwa mu mujyi rwagati ikorerwamo ubucuruzi no mu bice bya Kacyiru, Muhima, Kiyovu n'ahandi. Ni nawe nyiri Sofaru icuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Hari abandi nk'abashoramari bishyize hamwe mu kubaka inyubako zirimo Chic ndetse na Mic. Mu bandi bivugwa ko batunze agatubutse mu Rwanda harimo Bapfakurera Robert wahoze uyobora PSF. Bivugwa ko afite imitungo myinshi n'ishoramari mu mahoteli nka Ubumwe Grand Hotel na Highland Hotel ndetse ari no mu baguze inyubako yahoze ari UTC. Afite kandi sosiyete y'ubucuruzi yitwa Roba Group igemura mu Rwanda amakamyo yitwa FAW inabarizwamo uruganda rukora ibikoresho by'isuku bya Clear. Avugwa kandi muri n'ishoramari ririmo nk'isoko ryo mu mujyi wa Kigali rwagati ndetse n'ahandi. Abandi bivugwa ko ari abantu batunze agatubutse mu Rwanda harimo nka Yusufu Mudaheranwa ufite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ibya siporo. Yashoye no mu bijyanye no gutwara ibintu n'abantu binyuze muri Gorilla Motors ndetse anafite ikipe ya Gorilla FC ikina mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Jacques Rusirare w'imyaka 75 n'undi mu rwiyemezamirimo umaze igihe ukora ishoramari. Yashoye imari akora uruganda rutunganya amarangi rwa Meki Color. Afite kandi ishoramari rya Meki Meuble rikora ibikoresho byo mu nzu nk'intebe ndetse n'ibindi. Mu bandi bivugwa ko batunze agatubutse harimo nka Joseph Mugisha washinze sosiyete y'ubwubatsi ya Fair Constructions na Mark Rugenera washinze sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant. Hari kandi Abdul Ndabubogoye ufite imiturirwa mu mujyi rwagati ahazwi nka Quartier Commercial n'izindi nyubako Nyarutarama ndetse n'ahandi. Yashoye imari mu bijyanye n'ubwikorezi ndetse n'umwe mu bafite amakamyo menshi atwara imizigo. Nko mu bashoye mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho twavuga nka Nyagahene Eugene washinze Teladis. Iki ni ikigo gifite Radio 10 ndetse na TV10 na Cleo Hotel ku Kibuye imaze igihe kinini yinjiza agatubutse. Jean-Marie Kalima n'undi mushoramari bivugwa ko yinjiza menshi niwe nyiri Legacy Clinic ndetse ubarizwa no mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Sina Gerald washinze Enterprise Urwibutso n'umwe mu bamaze igihe mu bucuruzi ndetse aherutse no kwinjira mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Uyu nguyu kandi akaba yarashoye no mu bikorwa bya siporo nkaho twavuga ko afite ikipe y'abiruka ku maguru ndetse n'ikipe y'amagare. Bavukiyehe Eugene nawe kuzishoramari mu bijyanye n'amahoteli aho afite yitwa Great Hotel Kiyovu n'indi ku cya Mitsingi ndetse no mu majyaruguru y'u Rwanda Musanze ahafite hotel. Numwe mu bafite amasoko manini yo kugemura ibiribwa mu nkambi zo hirya no hino mu gihugu ndetse no muri za gereza. Undi bivugwa ko atunze amafaranga menshi ni Kananira Leonard ufite Lemigo Hotel, Silverback Mall ku Kicukiro ahazwi nka Sonatube na station za lisanse ziri hirya no hino mu gihugu. Nihanabayo Samuel washinze uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited n'umwe mu bashoye imari mu bijyanye n'inganda zikora ibyo kunywa ndetse bivugwa ko inzoga akora zimwinjiriza agatubutse umunsi ku wundi. Bahizideo amaze igihe kinini yarashoye imari mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi binyuze muri Kenkayoli Beta Limited ndetse abamuzi basobanura ko ari umwe mu binjiza amafaranga menshi mu Rwanda. Mu bashoye imari mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu havugwamo Twahirwa Dodo washoye imari kera muri iyi ngeri binyuze mu cyahoze ari Atraco nyuma kikaza guhinduka RFTC. Afite n'irindi shoramari rishamikiye ku kigo cy'ubucuruzi cyitwa Jari Investment kibarizwamo ikigo cy'imari cyitwa Jari Microfinance. Hari kandi na Muneza Nila washoye imari mu gutwara abantu n'ibintu binyuze muri Royal Express. Mu gihe Bidabari Eric Rutazigwa usibye kuba yarashoye imari mu bijyanye n'amahoteli aho afite Galaxy Hotel bivugwa ko afite ishoramari rindi mu zindi ngeri zitandukanye. Francine Munyaneza we yashinze sosiyete yitwa Munyax Eco icuruza ibikoresho by'ubwubatsi ndetse bivugwa ko ari hafi kubaka umuturirwa mu mujyi wa Kigali rwagati hafi ya Marriott Hotel. Mushimimana Eugenie nawe n'undi munyemari w'umugore ufite ishoramari rinini afite imiturirwa 3 ikorerwamo ubucuruzi mu mujyi wa Kigali irimo M&M Plaza y'amagorofa 7 iherereye ku Gishushu. Abo ngabo ni bamwe mu batunze agatubutse twabashije kubakusanyiriza
baherereye mu Rwanda, ngira ngo murabyumva ko higanjemo abagabo cyane cyane kurusha abagore. Ese byaba biterwa n'iki kugira ngo abagabo aribo batunga amafaranga menshi cyane kurusha abagore? Twandikire muri comment uduhe igitekerezo cyawe. Twitwa The Main TV, mwakoze kubana natwe.